wakoze cyane kudukurikira. Ni Today 250 nawe nimba utarakora subscribe uyu ni wo mwanya, kandi ntugende udatanze igitekerezo aho hasi ku nkuru tuba twakugejejeho. Miss Uwizeye Vivine wanduye coronavirus akavugisha benshi kuri ubu yayikize. Agira n'icyo avuga ku bantu bamubitse kandi akiri muzima. Mu kwezi kwa Mata muri uyu mwaka nibwo hamenyekanye inkuru ya Miss Vivine Uwizeye utuye mu Gatenga mu mujyi wa Kigali, ubwo yanduraga coronavirus bikavugwa ko yayanduje n'abandi benshi. Kuri uyu wa gatatu rero tariki ya 13 Gicurasi nibwo uyu Uwizeye Vivine yasezerewe mu kigo kivura abanduye coronavirus cya Kanyinya, nyuma yuko abaganga bemeje ko iyi virusi itakiri mu mubiri we. Nyuma yo gusezererwa mu bitaro, Vivine yavuze ko nawe atazi uko yanduye iyi virusi, nubwo abantu bamubeshyeye bakamushinja ko yayanduje n'abandi benshi ku bushake. Yavuze ko byatangiye yumva arwaye ibicurane bisanzwe, nyuma ajya kwa muganga baramupima bamuha imiti y'amagripe arataha. Haciyemo nk'iminsi 2 yumva abana nabo bafashwe abohereza kwa muganga, nabo baragenda babaha imiti y'amagripe bagaruka mu rugo nk'uko bisanzwe. Ariko uko iminsi yagiye ishira yatangiye kumva hajemo n'inkorora idasanzwe. Nyuma aza kwibuka ko ku itariki ya 4 Mata yigeze gusohoka akava mu rugo, atekereza ko aribwo ashobora kuba yaranduye coronavirus. Nibwo yahitaga ahamagara nimero ya 114, murayizi cyane, niyo yifashishwa ku muntu wese wumva agize ikibazo gifite aho gihuriye na coronavirus cyangwa ari kugaragaza ibimenyetso by'indwara ya coronavirus. Ibyavuzwe rero ko Vivine yari afite akabari mu rugo yabihakanye, avuga ko ibyo atari ukuri ahubwo ari ibihuha by'abantu. Inzego zitandukanye harimo n'iz'umutekano zageze aho mu nzu ye, ariko nta kabari bahabonye. Vivine arashimira cyane inzego z'ubuzima ku buryo bw'abamwitayeho, avuga ko ku munsi hari Kanyinya yakurikiranwaga n'abadokiteri barenga 5. Ngo bakimubwira ko yakize coronavirus yumvise ari igitangaza gikomeye, ndetse n'abaganga bamukurikiranaga barishimye kuko byabaye nk'intsinzi kuri bo. Ibyamuvuzweho byose ngo byamugeragaho aho yari arwariye mu bitaro, ariko bikamutungura ndetse bikanamwongerera imbaraga kuko ngo yabaga azi neza ko byose ari ibinyoma. Vivine avuga ko kimwe mu byamutunguye cyane ni amajwi y'umugore wumvikanaga avuga ko ngo yapfuye. Murabizi hari amajwi yagiye ahererekanwa ku mbuga nkoranyambaga, ndakeka namwe bamwe ashobora kuba yarabagezeho, y'umugore wumvikanaga ahamya neza ko uyu Vivine yamaze guhitanwa na coronavirus. Uyu mugore yumvikanaga avuga ko uyu Vivine yari asanzwe arwara izindi ndwara nyinshi zitandukanye, kandi asanzwe ari umuntu w'umugome cyane, none ngo akaba yamaze guhitanwa na coronavirus. Nyamara ibi ntabwo byari byo habe na gato. Vivine avuga ko byamuhaye isomo ry'uko hari abo uba wita inshuti ariko akaba aribo ba mbere bakwihakana, kandi nk'umuntu usenga yemera ko ntawe uvugwa neza igihe cyose. Mu byamunejeje cyane Vivine ngo harimo no kumva ko abaturanyi be bose bagiye gupimwa kubera we basanzwe ari bazima, ndetse ngo byanamwongereye imbaraga zo kwakira ibyo bihuha byose byamuvugwagaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mu butumwa atanga, Vivine asaba ko abantu bose bakwirinda iki cyorezo ku buryo buhagije kandi bukomeye, bakaraba intoki inshuro nyinshi zishoboka, ndetse bakanambara agapfukamunwa aho bari hose.
uyu Miss Vivine yambitswe ikamba ry'abakobwa n'abagore babyibushye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2011, ari naho yakuye izina rya Miss. Ubu hari abantu babyumva bakagira ngo ni iryo yiyise cyangwa ni agatazirano yihaye, ariko sibyo. Yarihawe nyuma yo kwambikwa ikamba ry'abagore n'abakobwa babyibushye kurusha abandi mu Rwanda. Iri kamba yaryambitswe ahigitse abandi bo hirya no hino mu gihugu bari bahatanye, nabo bafite hagati y'ibiro 90 kugeza ku biro 190. Kuva mu mwaka wa 2011 yambikwa iri kamba muri aya marushanwa y'abagore n'abakobwa babyibushye, nta yandi araba. Bivuze ko ari we ucyambaye iri kamba kugeza n'uyu munsi muri iki cyiciro. Mu Kuboza mu mwaka wa 2017 Vivine yari ku rutonde rw'abakobwa n'abagore bahatanye mu irushanwa ryiswe Miss Chic Madam, ryabereye mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko amahirwe hano ntiyamuhiriye, ntiyabashije kwegukana ikamba na rimwe. Uyu mugore w'abana babiri kuri ubu apima ibiro bibarirwa hagati y'190 na 200, ngo biterwa n'uko ibihe byifashe kuri we. Avuga ko yambara akaberwa kandi akaba akorana n'abandi bagenzi be b'abanyamideli bo muri iki cyiciro kimwe nawe cy'abantu babyibushye cyane, cyaba bafite ibiro byinshi kurusha abandi. Ngaho nguko ibya Vivine nuko byifashe. Nyaboneka abantu mwamubitse ari muzima ntago ari byiza, ntago ari byiza buriya kumva bakubika kandi uri muzima, nyamara abo bantu bari kubikora warahoze ubita inshuti cyangwa se abaturanyi, ntago ari byiza. Ariko ikiruta byose nuko yakize, ubu akaba ari muzima, yasubiye mu rugo mu buzima busanzwe nk'abandi baturage bose. Ngaho nguko amakuru nk'aya n'andi menshi nta handi ni kuri Today 250.